علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. سلام علیکم подписчикони ارخو، سربلند باشین. خداوند همه تا نگهدار باشد. یک جهان تشکر برای دستگیریتون. راستی گپ خیلی دستگیری کردین. خداوند همه تا نگهدار باشه. برادرها، امروز موضوع را کم ترک جز که میگیریم درباره یک خیل برادرایی که در حقیقت بلاگران، که بلاگ خودشون به هر نمود میبرن، نیکیم که با همون گپ میزنن قطعی انسانایی که در حقیقت پاژیز نی، همین بگیم که پیتوخان در همین حیات، در همین آزادی. باور کن ممکن که خیلی همین نوار مرا میتونه که دیلیت سکنه. ایمینه برای همون بلاگرایی که قطعی همین آدمایی که گپ میزنن، مثال گپ بچه‌ان لباس دختری میپوشن، گپ دختری میزنن، یا که دخترایی هستن که شیر بچهای تاجیک پس میزنن. همیا قطعی باور کنه که من نمیدونم همین انسان که اگر خشا وجد کنه همیا را وپشه در همین گویا که شما و یا را مثال گپ دستگیری کرده استین، قطعی همیا و یا گپ میزنین، در کانال خودتون میپرتوین و گویا که باید دستگیری کرده استین. شما برای اوای برادرها کوشش کنیم که نکنیم همین دستگیری اوای را نستایی تا و یک آبروی تاجیکان برادرایی که هستن میبرویند در مثال گپ در چی امریکا و در روسیه و در دیگر طرفا میبرویند، از جهت سپورت جای یکم میگیرن، جای اول میگیرن، پرچم تاجیکستان هم میبردارن. شما باشین همین پیتوخو را دستگیری میکنین یا با زبان تاجیکی گپ میزنن، نام اون برادرها را پس میکنن، نام تاجیک پس میکنن، نام تمام ملت پس میکنن. برای یک خایب شده، برای یک لایک شده میبروین اوای را دستگیری میکنین. همون بلاگری که خیلی ممکن که شما شاید مثال گپ همین نافهمیتونه باشه، انسانی که هر یک انسانی که یگم همین پیتوخ دستگیری میکنه فرق نداره. باور کن بگویم که همون سورته. اگر که ننیزنان که باشه مثال گپ همین روزی بارد یا که پگه ایسن بارد، همین کارا را نکنین. مثال ستویتا وقتی که شما هوایی را دستگیر میکنین با میبروین، مثال گپ چند هزار پرسموتر میگیرین، برای پرسموتر رسیده نام تاجیک پس میکنین، نام برادرایی که پرچم تاجیکستان هم میبرداره و یا را پس میکنین. و یا بیچاره یک حیات در درون سپورزال مشق میکنن، 10 سال 20 سال 5 سال 6 سال مشق میکنن، میبروین پرچم تاجیکستان هم میبردارن، نام تاجیکستان هم میبردارن. شما دو تا هم پیتوخ هم میوین، نگاه میکنین، میگیرین در ویدیو در کانالاتون میپرتوین اون پیتوخ را و یا تاجیکی گپ میزنن، با زبان تاجیکی گپ میزنن. هر جایی که چی هم نباشه میبروین اوی رو دستگیری میکنین. کدامی که همو پیتوخ را دستگیری میکنند در همین حیات یا که در این همین کامنتار همین بنویسن بسیارش. ما اوج خونم راستی گپ خیلی غمگین شدم. بچه‌ای که هستن میدونن میگن چم ای شما را میگه وای دمو مودا و یو خوبه. با خدا هم خیلی کامنتاریا رو هم خوندیم، خیلی غمگین شدیم. نخو که تو مرد باشی، جوان مرد باشی، تو هم خیلی گپ زنی. او و یو نام ملت پس میکنن، نام تاجیک تا پس میکنن. و یا را باور کن خیلی با آخرش میبرند ویدیو میکنن همدیگریشون قطعی وای چی نصیحت میکنه، وای نصیحت کردن در کار نیست، وای را در روی اکران آوردن در کار نیست، علاجش باشه وای را زدن در کار. مایل اوخیم برن محکم کنن 5 ماه 6 ماه مردک بشین و مردک بریم ببرو، هیچ گپ نیست اوخی نمیکشن در اوجا. همو باور کن اگر که همو کارکنای ارگان تاجیکستان هم میره که بفهمن که تمام پیتوخ هم زدگی که باور که قطعی تو خیلی او رفتاری چی نمیکنن. حکم بسیار همین باور که دیگه دلوان نمیشه که هر نمود گپ بگویم. میفورم که پست ماتریت سکنم ده نخوش شما بروین اوای را دستگیری کنین. برادرو بلاگرایی که هستین مایلا که دیگه او ما با او بازی و موزی شما کار ندارم. مثال گپ او بازی میکنین همو подписчикони خطون هم مثال گپ پستاوید میکنین، ای کیسای подписчикоی خطون مثال گپ سوم میگیرین. как-то میگن کو без лоха жизнь плоха، مثال گپ هم подписчикоی خطون لخانوت سم میکنن میدرویان. ما کارشون ندارم. ایمینا
бо болои сухтан амако мегиред, мисол гап амин занак сифато қатӣ мебуроин, видео мекунен, ҳавайёро дастгирӣ мекунен, як намудад бо ҳавайёра мисоли гап насиҳат мекунанд. ҳавайёра насиҳат кардан дар кор нестад, ҳавайёра реклама кардан дар кор нест. барои хайп, барои комментария, барои намечӣ настоитай. агар коли бо як хел мебуроем мега ами хитам барои хайп, ай хитам барои че, ма ай ҳамаи кортон безорам, ай хайптам, ай комментчиётам, ма комментария да менависам, ма барои қатъиян подписчикои худам ҳамчун бародар гап мезанам, ҳамчун хоҳар гап мезанам, дар равни худам қатъишон гап мезанам. ҳеҷ маҳал ма худма айёра боло намегирам. чанд касе ки ҳамиҷа ҳастанд медонам ки дастойни бародаро ҳастанд. мо ҳамдигаримон қатъӣ гап мезанем, алҳамдулилло дар алоқа ҳастем. ман подписчикома ҳамчун подписчик, ҳамчун як чӣ намедонам, ман ҳамчун наздикии худам медонам. кадоме ки намефораш, мисол гап ина братишкара гуфтам ҳамаша блок бизан, тамом дига. бародаро баъди як хел бор ма гуфтагим ки ин братишкара ки кадоме ки ақорат менависа, ақоратш кун. рости гап бисёр касе менависен, ака блоки накунам мекора. хай охи ҳамин рӯзҳо як матал доранд ку какой привет, такой же ответ. ҳамин гап маъқулай охи. медонам ки вақте ки менависа, хиёл мекунем ки ман навистагиам, неким ки ман ҳатман мегум ки чие ки ин менависа, ман дастгириш мекунам. ягон гапи чӣ надорам, ман отказ намекунам ан гапи гуфтагӣ. хай медонанд ки ақорат мекунанд, албатта баъд сахт мерасидам, бояд ақорат бикунад дига. ӯ барои ваё медонам ки ақорат гапа, неким ки предиётсия ки ҳам хеле ҷавобшон бигем. бародаро, блогерое ки ҳастен, блогерое ки номӣ, мисол гап хай бисёр кас мисол харидагиен, подписчикотона харидагӣ ҳастен, нестен. имина ҳамин петухоро дастгирӣ накунед. чӣ хели неужели худтон айхтон мисол гап изо накашен? охир озодӣ даем, ҳар манъ карданшон мумкинай, любой путём мисол. ба ҷое ки як манъ кунем, як намуд гапзаниёшона мебинӣ, қатъия ва ё бовар кун, дигар намефорад ки ҳамин ҳаёт дар назари шум мешавад. бо нахо ки шумо ҳамин приятно боша қатъия мо петухо гап задан. ма дар ин ҳамин подписчиком рости гап бисёрш видеотон равон кардан ки шумо қатъи петухо як намуд гап мезанед ки ҳамин те ки мисоли гап ё ягон хеши таборут боша, ё ягон наздикит боша. охир мисол гап мо дар демократия гап неста, озодия. ин озодира ина нагуфтиянд ки мисоли гап бибуроянд петухоро дастгирӣ кунанд. шумо бибуроед спортсменҳоро дастгирӣ кунед, бибуроем бародарое ки киноҳои нав биромадеста, мисол гап актёрҳоро дастгирӣ кунед, бигӯм ки ҳо ё номи тоҷика, номи тоҷикистона пеш мебаранд. охе иёро дастгирӣ кунед, шумо майли ҳофизоро дастгирӣ кунед. ака ман ба дин кор надорам, барои чӣ ки дин нозикиҳои худша дорад. ман илми динӣ надорам, бигӯм ки хел ягон намефорам ки дар бораи дин гап занам. на ин ки нанависен дар комментария ту мусулмон нестӣ, ту намечӣ нестӣ. ҳамун кӯдако мебуроянд, мисоли гап аки маълумае ки одами камтарак взрослӣ гапа гап намезана, одамои намефаҳмидагӣ. дин алҳамдулилло мо ҳамон мусулмонем. неким ки замин илми динӣ ки надорам, намехоҳам ки дар бораи дин гап занам. ини бародароро дастгирӣ кунед, ки номи тоҷикистона мебардоранд. мебуроен як петухоро дастгирӣ мекунед. бародаро, неужели ҳамин хитона ҳурмат накунед? ай подписчикои худам бовар кун, хоҳиш дорам ки ҳамин наврора роӣ кунед дар ҳамон инсоное ки кадоме ки қатъи ҳамин петухо гап мезана, лично ман мегум ки шумо уважение надоред. уважение дар байни мо надоред. дар байни бачаҳои порядочни шумо уважение надоред, ба шарте ки агар бас накунед. агар ки бас кунед, айҷа усша мисол ҳамавақт мо дар бартон ҳастем. чӣ гапе ки чӣ хизмате ки айдастмон мебиёяд по мери возможност, мисоли гап албатта мисол мо дар бартон мешем. ҳамин ман боварӣ дорам ки ҳамин коркунои органам ҳавайёро бо айрӯи ҳавайё безоранд. неким ки хай ваё мисол гап коршонай дигар наметонанд. ира мо ва шумо мисол гап бояд накунем. неужели приятно боша? бачаҳо илтимос накунед, ҳавайёро дастгирӣ накунед, қатъи ҳавайё суҳбат накунед, қатъи ҳавайё хеле двойной видео накунед. рости гап ман ози дар кафе шидагим, овоз бисёри бадай, мумкин ки нағз нарава. бародаро илтимос, ҳамин подписчикҳо мада бисёр видеотона роӣ кардам. блогерое ки дастойни бачаҳо ҳастен, бовар кун, медонам
бисёр бародарое ҳастанд ки мегӯянд ки ба қувваи бозӣ корҳои худшона пеш мебаранд, филмҳои худшона пеш мебаранд, блоги худшона пеш мебаранд. ман ягум чи шумо дар кордор нестам, ман ягум чи гуфтаам наметавонам, барои ки лични жизни шумо неким ки дар лични жизни Тоҷикистон кордор нашен. мо одамое ки ҳозир мебироянд таъриф мекунанд, мисоли гап Тоҷикистон ихелай, Тоҷикистон ухелай, мисоли гап ай ҷаноби олӣ гап мезанем, мо ай дигар кас одамое ки баландпоянд дар ватан айноми ва ё гап мезанем. аки як мо ҳозир як таъриф кунем, як бигӯем ки як бахшиш груба бигӯем, як хокзанӣ мешавад. таъриф накун, дар амал кун. амал қади камтарак худтон кӯшиш кунен. мардак 10 миллион одама мисол ободӣ кард, 10 миллион одама дастгирӣ мекунад мисол. аки исша шумо кунен, овай намегарда ки қафои ҳар як петух мисол гап ту либоси чизи петухӣ напӯш. барои ҳавай бародаро камтарак ҳамиҷара бовар кун, сахт мераса ҳамада. ман ин видеоро дрози бад намекунам. бародаро худованд ҳаматан нигаҳдор боша. ин барои хоҳиши подписчикҳо буд ки дар бораи ин блогеро гап зам. бачаҳо блогер кадомед ки ҳастен, кадомеда ки агар ки сахт раса ай шумо мисол гап ман бахшиш мепурсам, ягон ҷое чӣ нестай, некем ки шумо ки ҳам хеле авайро дастгирӣ мекунӣ, мода сахт мераса. барои авай бародаро накунен. кадоме ки петухоро дастгирӣ мекуна, барои ва ё нест уважение. аки ман сурати мисол гап видеои ҳар яктата намемонам, суратҳои ҳар яктата намемонам ки хеле гап занам. як чизи дигарро фаромӯш накунам бародаро. як навора роӣ кардам, як ранг сараш як калаи мирғовӣ борин гап мезана ки ман дар 36-тагиам, ман мужикам. бо мебироям мега ки чӣ гуфтани худша намедона, мега ки ман дидена ман заявление навистам, намечанд одама широндам, ина 3 каса широндам, ина ман я статья мебирорам, намечи мебирорам против шумо. ай даша дар стал мезана, бо ҳам хеле калаш ранг калаи мирғовӣ. ман барои ҳамун инсона мегум ки барои ҳамун инсона мегум мумкин ки ҳамин видео бароба бирасаш, ту не мужикӣ, не ягон инсони порядочнӣ, ту конченый мрази, мразе ки конченый, ту ҳамун инсонӣ. агар а ягон ҷо худои нохост агар рӯпарӯи ман бибироӣ, ман қайта медонам чӣ хел гап занам ва чӣ хел ҷавоб бигӯм барои тура. ту чӣ гуфтани худта медонӣ? мирғовӣ ту ба ҳамун раи худат бира, ту сиёсат гиҷо ва ту гиҷо. дасти просто бачаҳои соза нағалтида ту значит. дар он дурун ту дар 36-тагӣ намедонам дар кадом 36-тагӣ ки тура ягон гап гуфтагӣ нестам. тура бояд петушар нироӣ кунанд, тура бояд ҳаёта нишон битанд ки ҳаёт чӣ ай. баъд мегӯӣ ки ман заявление навистам, ман ита навистам, ман ота навистам, намечанд одама маҳкам кардам. ту ҳамон одаморо маҳкам карда бо худта мужик гуфтестай. мужикҳо агар бифаҳманд ку мегиранд мирғовӣ мекунанд. ин ҳамин видеои маро бачаҳо бирем бирасоненаш. бахшиши калон агар видеои ман жостки рафта боша бачаҳо. худованд ҳаматан нигаҳдор боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъало ва баракатуҳ.